tali mu kintu kyange kuba nze n'emyaka 47 namba bwambe Kyagulanyi yakagezana namba bwambe tonta mu group ya Katumba sheyinza okomawo oswika obako be wayinza okubanga naaliwo aye nga wafuuwo sali mu kintu Kyagulanyi mu kintu ni babigirwa because nze ndi ku moving towards 50 manyanga ndi kugoba myaka ameka 5 Kyagulanyi yakangirana nibe ndi kuogeraku era Kyagulanyi baba mu Lulenzi abona abekinwe ni Kyagulanyi bakali amawa abo aje kabiri nankani ani Mudiobola Bedinasa abo kigage Mudiobola ali eno wange msada kunya mula ovolo awo yalumbida ku street kye kino kye yalumbye si kike yalumbye kinu kyoko botino omuntu omulamu ovolo amwewunya ebyo kabiri bimusuise oyo ali eno gaifwe program eno byolime ndyokola ku myaka 4 era tulikuyikizaganya ndiyo tuka ku myaka 4 nga niwona kuba ovolo ko kunonya bululu andi wedabu yako akamusanga abayiriki kunumira akada suisa ebintu ono wata mu Lulenzi byakola bya myaka je bwatandi bikoze twakewuniza ebintu swengere byakola ebyo ni byateeka okola ki okola buti ayenze bwe mbikola nze buyanga keninze mvwaire obuvolo ati muyanga avaire nani yera omulamu ojibwa ajeta ajenadya nani yera my god inoke ngola atwagiri omuyanga iganga ngazwaye nani yera ati kabiba be mu bintu ki ati mbubya baby wine that is not my level. I am past there. Nze nibwe ningira nsigalanga nalukola yambala iwe byo yambala leka bafutu sodia bambala ibyo nze ndimendi kuba musuuti ku campaign gye bansubiramu obukofuira n'ebindindi ebyo bityo tobona Bobi Wine bwavwala avala suuti presidential material yatakubwaka kofiira to associate so tiyena kwe decoratinga ngaito omyufu andawe ya myufu omukono mu myufu bandi myufu you must be distinctly different era okwagana ku myaka 5 enkaga nga wekuniye muka disco club ngolwe kunakuna n'omwana w'emyaka 18 buli omu akutaka omuze yabeire ki obanga bo wamera omuze yabeire ki eriyo okukumananga oyati ati yomme mukyakaze kuvaira bakumanirira walinga nashirafu ano mugenza ashirafu ati yomme mukyakaze nga bayidi nti otyo waliwo abantu abakyakaire baka kukutuka nga kabaka wa Buganda paka nebutya kasala dance that's his life akera kuncho yalo mukaye tolole ekibuga ba yakola exercise bamuyidi nti atyo bwali bwachamuka nga ali nibayine ano amu yachamukera bamuyidi nsaba sajja achamuka that is his way of life lata wetibwe yali mutesa emyaka ameka ana ali kufukubenkasi ngoli kusika engine ali mu nimiro ko likulima ali mu ndibota mu ndibota mu Central Market oba mu Keigango oba mu Kebugiri ne kaliro le balaza bakola abe ikaliro ngoli mu bikajo ya mu nimiro yo iwo musawo kinansa tandiko kusahula emyaka 4 ogirohozie kungachi obango gihereri egikubitaku oyina lawensi yagitya 5 kwetereza ye 5 tie 5 ye 5 yegitya ndi wa kigulu 5 okwetereza ye 5 neje 5 meje mwete 5 5 obulwayi yakege ndigitya 5 okufuba okutererya mangu yetefa ya brigade buno butatuukire butuuke ati 40 enumba yeteko kuba yawa wangi moli kuliza abana ojja kulumusa abantu ku mirimo bayire bete balinge ku bali kutamba kya buswavu kiba kikolimo yoli kuba kulemerero kubanga ku myaka 4 abana oli bakuliza mu kipangisa kaire makantu ako muna mulinze mu kamera kya buswavu tikyetagisa kibi kiri oti kikolimo kuba kulemererwa emyaka 4 okukwagana nga abana okaba kuliza mu kipangisa
oyinza obakuliza mu kipangisa eidinda aye nga amaka gaiwe mu kyalo gawa, that is different. Aye yabali okubanga eidinda ne mu kyalo zero makaya ne nye nibakuwandikidde emiwano wakiri ajabe mu makage ngizirawo otandikira era tusubira nti omwana omusadde w'emyaka 40 bwe bakugoba mu kibuga nga bali kukugoba bakugobye mu kibuga mu numba tikusuubira kuba ko oli kunoonya muzigo gundi gwa kupangisa. Emyaka 4 kyandibe ekigwana ng'omwana abaye kuva ku isomero etaamu eweireku akobera baine address yeriki wakiri ategeere nti tupangisa ku Kira Road mu Idinda aya maka ga baba mutabani yange Besigi Warren ali ebujiri emuyiri yamala iro kumpa